Swastiastu, matemu malih sareng titiang seni Widiana ring pelajaran basa Bali. Lainane makin titiang jagi nelatarang indik gancaran. Kompetensi dasarnya ring pengetahuan inggih punika menganalisis dan menanggapi teks gancaran Bali modern dan gancaran Bali tradisional beraksara Bali lan berhuruf Latin. Keterampilannya memproduksi gancaran. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menanggapi isi teks gancaran Bali modern sane merupa cerpen, menganalisis unsur intrinsik lan ekstrinsik gancaran Bali modern sane merupa cerpen, taler memproduksi naskah gancaran Bali modern sane merupa cerpen. Tujuan pepelajarannya inggih punika melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sinkronus lan asinkronus model pembelajaran flip classroom, siswa mampu menanggapi isi teks gancaran Bali modern merupa cerpen, menganalisis unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik cerpen, serta memproduksi naskah cerpen dengan jujur lan penuh rasa tanggung jawab. Nah, si rasane taen memaca cerpen, apike alitit taen memaca cerpen basa Bali. Gancaran nike wenten kekalih inggih punika gancaran Bali modern gancaran Bali tradisional. Gancaran Bali modern nike merupa cerpen, novel lan drama. Ring video ini khusus membahas indik cerpen utawi cerita pendek utawi satwa bawa utawi cerita cendet. Napi nike cerpen? Cerpen taler ke bawah cerita cendet utawi satu bawa utawi cerita pendek. Cerpen inggih punika karya sastra sane merupa wangun gancaran utawi prosa. Sane pemargian ceritanya cutet sane nyeritayang indik kewentenan kehuripan imanusa ring jagate puniki. Antuk pemargian cerita sane medaging wicara-wicara utawi konflik utawi insiden sane kejangkepen ring sajeroning pengawit cerita. Nyantos ring kepenguntat cerita. Cerpen puniki ring sajeroning dagingnyane kekepah antuk kalih unsur inggih punika unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik inggih punika taler kebaos wangun jeroning. Wangun sane dados piranti keanggen ngewangun karya sastra minangkadi tema, alur, tokoh lan penokohan, insiden, latar, lan pitekat utawi pesan moral. Napi nike tema? Tema inggih punika untang pikayunan utawi ide pokok sane katlatarang oleh sang kawi utawi pengarang ring sajeroning karya sastra. Tema punika dados merupa sosial, percintaan, pendidikan, nasionalisme, miwasane liyanan. Alur utawi lelinihan cerita. Pemargi cerita saking pengawit cerita nyantos wenten wicara-wicara utawi konflik sane kejangkepin antuk pemuntat cerita. Kapertama wenten paletan pemungkah utawi tahapan perkenalan. Kaping kalih wenten paletan medalnyane wicara utawi peningkatan konflik. Kaping 3 wenten paletan nincapang wicara utawi tahapan peningkatan konflik. Kaping 4 wenten paletan klimaks utawi tahapan puncak klimaks. Taler kaping 5 wenten paletan penyidap utawi tahapan penyelesaian. Alur wenten tetiga inggih punika alur maju, alur mundur, lan alur gabungan. Tokoh lan penokohan inggih punika manusia utawi ing buburon sane pinake pragina utawi tokoh sane kaceritayang ring sajeroning karya sastra oleh sang kawi kewastanin tokoh. Karakter utawi sifat sane kegambarang utawi diperankan saking tokoh punika kewastanin penokohan. Insiden inggih punika wicara-wicara sane membuat sane merupa konflik ring pemargin karya sastra sane kaceritayang oleh sang kawi ring sajeroning karya sastrane inggih punika kewastanin insiden. Setting utawi latar inggih punika genah utawi galah pemargin edan cerita sane kaceritayang ring sajeroning karya sastra. Latar utawi setting niku wenten tetiga inggih punika waktu, tempat, lan suasana.
Kaping untat wonten piteket utawi pesan moral. Inggih punika pepesan sane kekawi oleh pengawi sane dahat membuat ring kehuripan. Sampun melajahi unsur intrinsik kelantura malih unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik talar kabaos wangun jabe. Unsur ekstrinsik inggih punika wangun-wangun sane wenten saking jabe karya sastra utawi di luar karya sastra. Nanging kantun maduwe iusan wewangun lan sistem organisasi karya sastra punika. Tadi pertama wonten biografi pengarang, kemudian jumlah halaman lan penerbit. Kaping untat wonten nilai-nilai sane wonten minangka nilai sosial, nilai religius, nilai kepahlawanan, miwah sane liyanan. Nah, cutetang cerpen taler kebawas cerita cendet utawi satwa bawa. Cerpen inggih punika karya sastra sane marupa wangun gancaran utawi prosa sane pemargin ceritanyane cutet. Sane nyaritayang indek kewontenan kahuripan manusia ring jagate puniki. Antuk pemargin cerita sane menaging wicara-wicara utawi konflik utawi insiden sane kejangkepen dan sajeroning pengawi cerita nyantos ring kepenguntat cerita. Cerpen talar maduwe unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknyane minangka tema, tokoh lan penokohan, alur, latar utawi setting, insiden, miwah piteket. Selanjutnya unsur ekstrinsik minangka autobiografi utawi biografi pengarang, jumlah halaman, talar nilai-nilai sane wonten sajeroning cerpen punika. Nah, alit-alit sareng sami sampun ke tatas indek gancaran. Disampune alit-alit sampun tatas indayang lajahin malih indek gancaran lan patut seneng nyurat kesusastraan Bali. Matur suksema, Om Santi 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 Om.